Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la ubukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje mntana sekhaya awulike ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphize notification bell ukuze uthole ama notification ke uma kukhona ke ivideo sifakayo. Sikubhekela ke nje ama transfer rumors ke akhona ke kuyona ke iBetway Premiership sokubhekela lapha ke kwezimnyama i-Orlando Pirates ke udouble velayo ekuthiwa ke Orlando Pirates ifuna laphana ke iwinger from laphana ke iclub ekhona ke laphana ke kwiMotsepe Foundation laphana ke eUpington City. Kuthiwa ke Orlando Pirates ifuna uku-add kuyona ke laphana ke iposition yama winger ngaye ke laphana ke uTrevor Mokoena impela ke odlala kahle kakhulu ekulona ke iqembu eUpington City FC khona laphana ke kwiMotsepe Foundation. Orlando Pirates kubiwa ukuthi ke le signing ingase ke iyenze ngalo ke ewindi lama transfers ngenyanga kaJuly mase kuphele ke yona ke le season ke njengamanje ke ingxoxo ziyaqhubeka between iOrlando Pirates nayo ke iUpington City khona laphana ke kwiMotsepe Foundation. Yona update engiphethe ke njengamanje like ivideo bese ke uya subscribe kuyona ke ichannel mina nawe ahlangabezane kwivideo elandelayo. Nisale kahle.